Ndabaramukije bantu b'Imana aho muri hose aho muherereye, ndabifuriza amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. N'uyu mwanya mwiza tuganira ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro isoko y'ubugingo, jewe ndakibashikiriza banyita Christine. Reka twumve ijambo ry'Imana, icyo Imana yashize ku mutima uyu munsi wa none. Dukwiye kuwushimira mu Imana kuko Imana yongeye kuwuduha umunsi wa mbere, igitondo c'umugisha. Twebwe aho turi, abandi ari ku kagoroba, abandi ari mu ijoro, dushimira Imana kuko hariho benshi bavuye mu mubiri. Igihe cyose nkunze kubabwira yuko umunsi ari gift canke ari impano, ari kado itazahoraho. Ntabwo izahoraho kuko hari abatagize aya mahirwe yo kuyibona, igifti twahawe canke impano twahawe yo kubona izuba, yo kubona uwundi munsi. Rero uri umuhigwe wewe wisanze uri muzima kuri uyu munsi, kuko impamvu mvuga ngo uri umuhigwe, uracafise amahirwe yo gutunganya inzira zawe, yo gutunganya ivyawe. Uracafise amahirwe yo kugira ngo witunganye, kugira ngo tuzagere mu bwami bwo mu ijuru. Dusome ijambo ry'Imana riri Matayo igice ca 3 uhereye ku murongo w'umunani ndetse gushitsa ku murongo w'icumi. Matayo igice ca 3 rere ku murongo w'umunani kugeza ku murongo w'icumi. Haravuga ngo nuko mwame imbuto zikwiranye no kwihana, mwoye kwiyumvira mu mitima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwire yuko aya mabuye Imana ishobora kuyavyuramwo abana ba Aburahamu. Ariko incabiti igenekerejwe ku bitsina vy'ibiti nuko rero igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. N'iri jambo ry'Imana ngo nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana. Bene data, umwami Yesu Kristo abwira abantu, abahanura. Kwihana nivyo, umuntu kubatizwa ni vyiza, ariko ntabwo ari iherezo ry'urugendo. Nyuma yo kubatizwa, nyuma yo kwitwa umukristo, biragusaba yuko wama imbuto zikwiranye no kwihana. Agakiza kawe kabe ako mu mutima ibwina, agakiza kawe kabe akava mu mutima. Umuntu wese agire imbuto nziza abantu bamubonamwo zikwiranye no kwihana. Yesu nashimwe, Yesu nadutabare. Tugire ingeso nziza mu mahanga, tugire imbuto nziza mu mahanga, mu batubona bose tugire imbuto nziza. Nuko ijambo ry'Imana rikorera kutubwira ngo nuko mwere imbuto zikwiranye no kwihana. Hari igihe umuntu yitwa umukristo, hari igihe umuntu yitwa umuvugabutumwa, hari igihe umuntu yitwa umuririmbyi, hari igihe umuntu yitwa umusenzi, unashaka igihe umuntu yitwa umukristo, ariko imbuto ziwe zikaba zitaberanye, zikaba zidasa nk'umuntu yihanye by'ukuri, zikaba zidasa nk'uko ari umuririmbyi, akaba afise iyindi mico. Abisi bamubona cyangwa se abandi bamubona ntibamubone ko yaba yarakijijwe. Agakiza tuvuga ntagara ko dukwiye kwipresenta twebwe ngo ndi umukizwa, oya. Agakiza kacu kagaragarire mu byo tuvuga, mu byo dukora. Agakiza kacu gaseruke inyuma bakabone. Nico Yesu ariko aravuga ngo nuko mwere imbuto zikwiranye no kwihana, mwere imbuto zikwiranye no kwezwa, muse n'abana b'Imana, muse n'abaragwa, muse n'abagenda mu bwami bwo mu ijuru. Yesu nahabwa icubahiro. Twere imbuto zikwiranye no kwihana. Ese imico yawe by'ukuri irakwiranye isa n'agakiza wahawe? Imico yawe by'ukuri irakwiranye n'abagenda mu bwami bwo mu ijuru? Yesu nadutabare, Yesu nashimwe. Navuze ngo turabahigwe. Uri umuhigwe we wisanze uri muzima kuri uyu munsi. Niwumva ijambo ry'Imana wongere wikebuke usenge, ubwira Imana ati ndihanye, ndashaka unshoboze, ndashaka umfashe kugira
kugira ngo ntunganye ingeso zanje. Ndashaka mwami Yesu Kristo ndihanye, ndashaka unshoboze gutera intambwe. Nimba uri umuvugabutumwa use n'uvuga ubutumwa, vuga ubutumwa bw'Imana bwiza. Yesu nahabwa icubahiro. Nuvuga ubutumwa bw'Imana buzana inyungu kuri wewe, oya, bwamamaza ukugira neza kw'Imana, buzana inyungu mu bwami bw'Imana. Numva uri umusenzi, usenge by'ukuri, ntube muri babandi bahanurira abantu amaviza, bahanurira abantu ibitangaza kugira ngo bandike kubw'inyungu zabo. Ni uririmbe kugira ngo ubwami bw'Imana bushigwe hejuru. Yesu nadutabare, n'agakiza kacu kagira ingeso nziza. Haleluya. Yesu nashimwe. Nuko ijambo ry'Imana riravuga nkuko Yesu akomeza guhanura abantu ngo nuko mwami imbuto zikwiranye no kwihana. Amen. Nimba twarihanye by'ukuri, nukuvuga ngo hari ikibanza Yesu yadusanzemo, dukwiye gutambuka tukakivamo, tukegera imbere. Abantu baratubonye, barazi ko twama batuzi nk'abihanye, ariko tugira imbuto zikwiranye no kwihana. Twame imbuto zikwiranye no kwihana. Yesu nashimwe. Dusoma umurongo w'icumi haravuga ngo ariko icabiti igenekerejwe ku bitsina by'ibiti, nuko igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Imana idutabare. Nuko ngo icabiti, ishoka mu yandi magambo igenekerejwe, nukuvuga ngo iri yaramaze no gushika ku nsina z'ibiti. Ibiti bivugwa ni bande? Igiti ni wewe, igiti ni jewe. Ngo kwigenekerejwe ku biti, igiti cyose ngo kitama ibyiza. Imana idutabare. Igiti kitama ibyiza kiracibwa kigatabwa mu muriro. Yesu nashimwe. Igiti cyose kitama ibyiza ikwiriye gucibwa kigatabwa mu muriro. Nawe nkubaze, ufise itongo, iyo igiti kitama, igiti kitagira imbuto nziza, hajaho nimba warateye amavoka ukarindira ko yama ukabura, ukarindira ko yanakwama, yandi ugenda ugatarika ngo urindire kazasha, ntashe, yasha agasha igihande kimwe, kindi gihande ntashe. Ayo mavoka uzakomeza uyarindire akumarira ikisi. Ni nako ubwami bw'Imana bumeze. Igiti cyose kitama ibyiza ngo gikwiye gucibwa kigaterwa mu muriro. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Bene data, ndakwifurije kwama. Mwe mukunzi, ndakwifurije kugira agakiza nyako. Ndakwifurije kugira agakiza kakandi ko mu mutima, atari kakandi umuntu akwiye gukizwa ari kubera abantu bahari, atari kakandi uzakizwa kubera kuri mu ishengero, atari kakandi uzakizwa kubera ko pasiteri wawe ari hari, atari kakandi uzakizwa kubera no kizwa kugira ngo ugende mu bwami bwo mu ijuru. Kakandi uzakizwa, kakandi ukwiye gukizwa ukavuga ati Yesu wanje arambona, umukunzi wanje Yesu arambona, kandi ntawe uzaja mu bwami bwo mu ijuru atamujanye. None rero umukunzi, wewe uri kuranyumva, umuntu wese uri kuranyumva, unyumva, uzaja hehe? Nta yindi nzira. Niwiyeze, witunganye, hamubwire Yesu ati shoboza kwera imbuto nziza, shoboza kwera imbuto nziza. Niwe uvomerera, niwe wenyine umurima. Mvomerera mwami, mvomerera kugira ngo name, kugira ngo sinkabirane. Senga, ugusenga kuhindura byinshi. Senga, bwira Imana ati uburake bwaranyinjiye, bwira Imana ati ishavu ryaranyinjiye, bwira Imana ati ubusambanyi bwaranyinjiye, bwira Imana ati kwiba kwaranyinjiye, bwira Imana ati uburyarya bwaranyinjiye. Ibyo byose bituma umuntu adashobora kwama ibyiza. Rero nshuti y'umusaraba uri kuranyumva, isi ishobora kuba yarakwinjiyemo ugakunda isi kubirutisha Imana. Ongera ugaruke kuri Yesu Kristo. Wakunze isi, wakunze iby'isi, wakunze ibintu kubirutisha Imana, ariko ngo igiti cyose kitama ibyiza ngo kiracibwa, niko ijambo ry'Imana rivuga, kigaterwa mu muriro. Igihe cyo guterwa mu muriro rero kiri hafi. Yesu Kristo ari hafi. Yesu Kristo ari hafi. Inzamba iri mu
kuvuga. Yesu ari mu gutwara ishengero. Bene data, kwihana n'uyu munsi. Wowe ukiri kuranyumva, kwihana n'uyu munsi, kwihana n'uyu munsi, kuko Yesu ari ku rugi, Yesu ari hafi. Agakiza karatwegereye kuruta igihe cyose twabyizereye. Turabona ibimenyetso byo kuza kwa Yesu Kristo, byinshi biramaze gusohora. None rero wewe wamaze kwicara ukadamarara, ukabona ku isi kuryoheye, ndakangura ndaguhamagarira gukangura umutima wawe. Wibuke yuko nyuma y'urupfu nta kugaruka ngo usabe imbabazi. Inzamba n'uyu munsi yavuga, inzamba igitebaganye, urupfu rwaza. Nyuma y'uko urupfu ruje, uzaja hehe inshuti yanjye? Cagura neza, gucagura n'uyu munsi ukiriho, gucagura n'uyu munsi ukivuga. Haleluya! Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi, aracaharira buri umuntu wese. Nubwo ibyaha byawe byatukura tukutuku, Yesu yiteguye kuguharira. Wewe mugore wumva byacanze, ngwino kuri Yesu, birakunda. Wewe mugabo utabona inzira, ngwino kuri Yesu, birakunda. Ngwino wihane, ngwino usenge. Yesu aracafise inzira. Mu izina rya Yesu ndasenga Mwami, ku bantu baciye bugufi bakaba bumvise iri jambo ryawe Mwami, bagafata ingingo yo kwihana mu mitima yabo, ndabasabiye imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Bari mu ngeso mbi bayihebe uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera uyu mugore apfukamye, ndasengera uyu mugabo ariko aranyumva akaba agize intuntu mu mutima, ndasengera uyu musore n'inkumi mu izina rya Yesu Kristo. Abatama n'abatamakazi ndabasabiye imbabazi mu izina ry'uwatubambiwe ku musaraba i Golgotha. Yesu Kristo wa Nazareti, maraso yawe nabeze, ubandike mu gitabo cy'ubugingo mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Urakoze kubagiriye imbabazi. Abagwayi nabo ndabasengeye, abafise ibibazo bitandukanye ndabasengeye mu izina ry'uwatubambiwe ku musaraba i Golgotha Yesu Kristo. Migozi nicagagurike Mana, ubakirira imitwaro uzawukoze. Urakoze Mana kubaremuruye, urakoze ko wishyuye ibibazo byabo. Ni mu izina ry'uwatubambiwe ku musaraba i Golgotha Yesu Kristo wa Nazareti tubisenze twizeye. Amen, amen, amen.